ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ, уролог ва андрологи клиникаи Евромед. Имрӯз 20 июли соли 2024 сол аст. ҳафтаи гузашта дар бораи 7 чизе суҳбат карда будем, ки исбот шудагӣ аст, ки мардонагии шуморо метавонад ки хуб кунад. Ва имрӯз баръакс дар бораи 8 чизе суҳбат мекунем, ки аз нигоҳи тиб аллакай исбот шудагӣ аст, ки метавонад мардонагии шуморо заиф кунад. хуб, вале пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам як эълони муҳимро ба сами шумо расонам. Хеле ки дар навори пешина фаҳмонда будам, соли гузашта мо дар мавзӯи тестамонкунӣ ва роҳҳои ҳалли ин мушкилӣ як вебинари хубе кардагӣ будем ва чандин шахсоне ки дар вебинар иштирок карданд, то ҳанӯз миннатдории худро баён мекунанд ва тавонистанд алоқаи ҷинсии худро хубтару беҳтар ва якчанд дақиқа ҳатто дарозтар кунанд. Ассалому алейкум ва баракатуҳу. Хуб естем варда. Дар бораи вебинар ҳамира гуфтанем ки ай 10 сол зиёд шид зандорон мекин ай 1 дақиқа зиёда мегзашт ҳамхобаги ман. Баъд ҳами маслиҳатҳои доктор Умар Азизов ҳамхобаги ман 10 дақиқа 15 дақиқа баъзе вақта 20 дақиқа мешавад. Он бениҳоят бародар доктор Умар Азизов миннатдорум. раҳмати калон гуфтанем барори кор шумо. салому алейкум. баъди вебинари шумо ака дар мо хеле навигариҳо хеле пешравиҳо шид. мехоҳем ҳаминтари вебинарҳо бисёртар шава миннатдории худро мерасонем. акнун бо гузаштани қариб 1 сол мо ҳамроҳи тими худ тасмим гирифтем ки боз як вебинари бениҳоят хуби дигар дар мавзӯи тестамонкунӣ ва роҳҳои ҳалли ин мушкилӣ тайёр карда пешниҳод кунем. агар шумо низ мисли бародаре ки дар навор буд ҳамин гуна мушкилиро дошта бошед, тестамонкунӣ дошта бошед ва мехоҳед ки вақти он дарозтару хубтару беҳтар шавад, метавонед дар вебинари мо иштирок кунед. барои иштирок кардан дар вебинар ҳатман шумо бояд ба Идрис нависед. танҳо дар телеграм он кас ҷавоб медиҳад. номнавис кунед ва дар қисми аввали вебинар ки ройгон аст иштирок кунед ва баъдан тасмим гиред ки барои шумо иштирок дар қисми дуюм муҳим аст ё ин ки не. қисми дуюми вебинар дӯстони азиз пагоҳ 21 июл шурӯъ мешавад ва то рӯзи 4 август давом мекунад. ногуфта намонад ки дар вебинар дӯстони азиз ман тамоми роҳҳои дарозкунии вақти алоқаи ҷинсиро фаҳмондагӣ ҳастам. сар карда аз тағйир додани рафтор ҳатто тамоми дороҳоро низ фаҳмондагӣ ҳастам дӯстони азиз. барои ҳамин агар шумо ҳамин мушкилиро дошта бошед, ҳатман имкониятро аз даст надиҳед. танҳо ба Идрис нависед, номнавис кунед ва дар вебинар иштирок кунед. ҳамаи шуморо дар вебинар интизор ҳастем. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. дӯстони азиз, ин 8 чизе ки ман барои шумо номбар мекунам, аллакай аз нигоҳи тиб исбот шудагӣ ҳастанд, ки метавонанд мардонагиро заиф кунанд. хуб, ҳамаи онҳоро шумо дӯстони азиз медонед. хуб, маълумоти бениҳоят муфид аст дӯстони азиз. ҳатман наворро лайк гузоред, комментария кунед, яъне фикри худро дар ин мавзӯъ нависед ва ҳатман ин наворро ба ёру дӯстони худ равон кунед. ин барои ман бениҳоят муҳим аст ва шумо шабакаро низ дастгирӣ мекунед. хуб, якумин чизе ки мардонагиро бениҳоят заиф мекунад дӯстони азиз, вақти шумо онро муддати тӯлонӣ ва зиёд истеъмол мекунед, менӯшед, ин нӯшокиҳои ширини газнок ҳастанд. инҳоро ҳамаи шумо дӯстони азиз медонед ва менӯшед. хуб, барои чӣ ба мардонагӣ зарар дорад ва чӣ миқдор шумо метавонед онро истеъмол кунед, яъне иҷозат аст. хуб, мувофиқи маълумотҳои навтарин дӯстони азиз, созмони тандурустии ҷаҳонӣ ба мо тавсия медиҳад ки дар як шабона рӯз шумо бояд аз 30 грамм зиёд шакар истеъмол накунед. таркиби ин гуна нӯшокиҳо ҳатто 1 литри он аз 120 грамм зиёд шакар дорад дӯстони азиз. 1 литри он, яъне шумо вақти 1 литр зиёд амин нӯшокиро менӯшед, шумо аллакай ҳамон нормае ки бояд истеъмол кунед шакарро дар як шабона рӯз, аллакай 3 маротиба зиёд онро истеъмол мекунед. яъне шакаре ки шумо 30 грамм бояд истеъмол мекардед, 120 грамм истеъмол мекунед. танҳо дар 1 литр дӯстони азиз. шахсоне ҳастанд ки бениҳоят зиёд онро менӯшанд. шакари зиёд дӯстони азиз метавонад сабаби баландшавии глюкоза дар хун шавад ва ин як механизмҳоеро ба вуҷуд меорад ки фаҳмондани онҳо барои шумо мушкилтар мешавад дӯстони азиз. дар оқибат ҳамин механизмҳо ба он оварда мерасонад ки ҳамин эндотелия, яъне рагҳои хунгард, артерияе ки ба мардонагӣ ҳаракат мекунанду хун мебаранд, девораи дохили он зарар мебинад ва дар натиҷа ҳосилшавии оксиди нитроген ҳосилшавии инҳо кам мешавад ва ҳамон рагҳои хунгарди мардонагӣ, яъне ки наметавонанд ки ба қавле васеъ шаванд ва хун дохили мардонагӣ шаваду мардонагӣ сахт шавад. дар натиҷа шумо ба заифшавии мардонагӣ, яъне эректилная дисфунксия рӯбарӯ мешавед. ин танҳо як механизми зарари нӯшокиҳои газноки ширин ба мардонагӣ буд. механизмҳои дигар низ вуҷуд доранд дӯстони азиз, вале барои фаҳмондани он вақти зиёд талаб мешавад. хуб, бисёриҳо суол мекунанд ки дӯстони азиз, пас чӣ миқдор
استعمال کردن آن برای ما اجازت است. عموما اگر امکانیت باشد این چیزها رو استعمال نکنید، ولی اگر که نمیتوانید در یک هفته دوستان عزیز فراموش نکنید در یک هفته از 330 میلی لیتر زیاد آن رو ننوشید، استعمال نکنید دوستان عزیز. چه خیلی که گفتم اینا چیزهایی هستند که میتوانند برای شما ضرر رسونند. دوم محصولاتی که برای شما میتواند ضرر داشته باشد این گوشت های کار کرده شده است، مثل حسیب ها، سوسیسکی، گوشت های دود کرده شده، گوشت های کار کرده شده نمک کرده، گوشت های کنسرو ها. اینا همش دوستان عزیز سبب میشوند که وقتی شما آنها رو زیاد استعمال میکنید در ترکیب خون شما لیپوپروتئین های زیچیشان به نهایت پست بلند میشوند و اینا سبب ضرر رسانیدن همون اندوتلیا ها، رگ های خونگردی که با مردانگی میروند ضرر میبینند و چه خیلی که گفتم اکسید نیتروژن کمتر حاصل میشود و مردانگی عاقبت یعنی که ضعیف میشود و این چنین این سبب میشود که همون در داخل همین رگ ها اتروسکلروز ها یعنی بلیاشکا ها پیدا شود و رگ های خونگرد تنگ میشوند و یعنی خون به مقدار لازمی داخل مردانگی نمیشوند و این هم سبب ضعیفی مردانگی یعنی ارکتیل دیسفونکسیون میتواند شود. این چنین ترکیب اینا زیاد از ناتری به نهایت بای است. وقتی شما آن را زیاد استعمال میکنید فشار شما بلند میشود. فشار بلند یعنی хронический اگر مزمن فشار شما دائما بلند باشد این سبب میشود که همون اندوتلیا چه خیلی گفتم ضرر میبینند و این هم در نوبت خود گردش خون رو در خود عضو مردانگی به نهایت ضعیف میکنند و یعنی شما با ارکتیل دیسفونکسیا روبرو میشید. من اهمیت دادم به نهایت زیاد شخصان فرزندان خود رو از این چیزها یعنی تامین میکنند ولی عاقبت نمیفهمند که چگونه ضررها دارد و چند مقدار چقدر در یک شبانه روز برای شما یعنی اجازت است. در یک هفته انیقترش 70-80 گرم زیاد برای شما توصیه نمیدهند متخصصان. یعنی در یک هفته زیاد استعمال کردن این گونه گوشت ها اینچنین یکی از ریسک های پیداشوی گوییم آماسی روده راست رو در شما زیادتر میکنه. سوم محصولاتی که برای شما میتواند ضرر داشته باشد این محصولات های هستند که ترکیبشون از ترانس ژیرها بای هستند، مثل مارگارین، چیپس، کیریشکی، مثل فاست فود ها، برگر و ناگتس و کارتوفل فری حتی تورت و ککس هایی که صفتی پست دارند و اینچنین پولوفابریکات ها مثل خوراک های پیتزا و دیگر چیزهایی که اول یخ میکنند و بعدتر شما آن رو خریده استعمال میکنید. سبب زیاد استعمال کردن این چیزها استفاده بردن یعنی ترش ترانسژیرها از جانب استحصال کنندگان در این است که اگر این چیزها رو زیادتر اندازند و استفاده کنند همین محصولات های آنها مهلت یعنی خرانینیش مهلت نگهداری آنها به نهایت دراز میشود و البته میتونند سالهای دراز آنها رو منع کنند و بعدتر فروشند. خب ترانسژیرها سبب بلندشوی لیپوپروتئین های زیچیشان به نهایت پست میشود یعنی آنها به نهایت بلند میشوند و بعدتر اینا باز با اتروسکلروز و ضرربینی رگ های خونگرد مردانگی آورده میرسونند و شما با ارکتیل دیسفونکسیا روبرو میشوید. سازمان تندرستی عمومی جهانی توصیه میدهد که شما در یک شبانه روز همین محصولات هایی که ترکیبشان ترانسژیرها دارد از 2 گرم زیاد استعمال نکنید. یعنی فرض میکنیم که شما یک چیز استعمال میکنید که 200 گرم است، شما ترکیبش رو خوانید، اگر ترانسژیرهای آنها از 2 گرم زیاد باشد آن رو زیاد استعمال نکنید دوستان. این به نهایت مهم است. من زیاد اهمیت میدهم با کودکان خرد همین محصولات ها رو زیاد میدهند که عاقبتی نه اونقدر خوب دارد. چهارم البته مشروبات های اسپریتی، مواد های مخدر نشاور و اینچنین سیگار و کلیان اینا همش دوستان عزیز سبب ضعیفی مردانگی میشوند. خب اگر مشروبات های اسپریتی رو گیریم بسیار بیماران میگویند که دکتر وقتی من اول می نوشیدم به نهایت خوب بودم. اونا شخصانی هستند که زیاد از تست ممکنی اذیت میکشند. در اول در حقیقت وقتی شما اون رو استعمال میکنید علاقه جنسی شما به نهایت دراز میشود ولی بعداً این به آن آورده میرساند که جگر شما به نهایت ضرر کلان میبیند و اینچنین سبب پسشوی تستوسترون میشود و وقتی تستوسترون شما پس میشود البته که مردانگی شما ضعیف میشود. برای همین مشروبات های اسپریتی رو عموما برای شما حتی 1 گرم آن رو توصیه نمیدیم. خب موادهای مخدر نشاور دوستان عزیز تاثیر به سیستم دوپامین ارگانیسم میرساند و این هم سبب کمشوی همون لیبیدو خواهش و عموما ضعیفی مردانگی میشود. سیگار و کلیان باشد وقتی شما آنها را استفاده میکنید سبب میشود که کاتخولامین های خون ما بلند شود مثل ادرنالین، نورادرنالین و اینا سبب میشود که رگ های خونگرد تنگ شود و این چنین رگ های خونگرد مردانگی نیز تنگ میشود و برای همین شخصانی که میپرسند که
ҳамин чизҳо ба мардонагӣ зарар дорад ё ин ки не, аллакай исбот шудагӣ аст ки ин чизҳо метавонад зарари бениҳоят калон расонад барои шумо. барои ҳамин истифодаи онҳоро умуман барои шумо тавсия намедиҳам. Анҷум аз ҳад зиёд нӯшидани кофе. дӯстони азиз, таркиби кофе кафеини бениҳоят зиёд дорад. вақте шумо муддати тӯлонӣ онро истеъмол мекунед, муддати тӯлонӣ ва миқдори зиёд, дар хуни шумо катехоламинҳо, чихеле ки гуфта будам, баланд мешавад, мисли адреналин, норадреналин, ва ино сабаб мешавад ки фишори шумо баланд шавад, тапиши дили шумо зиёд шавад ва инчунин ҳамун рагҳои хунгарде ки ба узви мардона мераванд танг мешаванд ва зарар мебинанд ки дар натиҷа шумо ба эректилная дисфунксия рӯбарӯ мешавад ва инам яъне нӯшокиҳои энергетикӣ низ ба ҳамин чизҳо дохил мешаванд. дӯстони азиз, таркиби онҳо низ аз қанду кафеин бениҳоят зиёд бой аст. албатта дӯстони азиз, ман ин чизро умуман барои шумо манъ намекунам, мисли спирту маводҳои мухаддири нашовар. ин чиз барои шумо фоидаи хуб низ дорад, вале бояд шумо миқдори онро риоя кунед. миқдори хуби он созмони тандурустии ҷаҳонӣ тавсия медиҳад ки дар як шабонарӯз шахси калонсол бояд аз 400 миллиграмм зиёд кафеин истеъмол накунад. бояд гуфт ки дар як қошуқи калони он, дӯстони азиз, қариб 100 зиёд 120 миллиграмм кафеин вуҷуд дорад. барои ҳамин дар як шабонарӯз шумо аз 3-4 қошуқи калон зиёд бояд кофе истеъмол накунед. дар чанд бор истеъмол мекунед, ин ихтиёри шумо аст. масалан, саҳар метавонед 1 қошуқ истеъмол кунед, қошуқи калон, абед ва дар шаб барои шумо тавсия намедиҳам, дӯстони азиз. ва ҳамин миқдоре ки ман гуфтам 400 миллиграммро, яъне 3-4 қошуқе ки ман гуфтам, бояд шумо онро тақсим кунед, беҳтару хубтар мешавад. вале дӯстони азиз, оиди нӯшокиҳои энергетикӣ бошад, инро низ барои шумо бисёри бад тавсия намедиҳам, вале 1 то 2 то нӯшидан дар як ҳафта барои шумо на он қадар зарари калон дорад. вале агар тавонед нанӯшед, беҳтару хубтар мешавад ҳамин энергетикҳоро, барои он ки таркиби онҳо ғайр аз қанду гӯем кафеин боз дигар чизҳое дорад ки ман дар наворҳои пешина ба шумо фаҳмода будам ва онҳо низ зарари худро доранд. шашум чизе ки барои шумо метавонад зарар дошта бошад, ин ҳаёти носолим бурдан, масалан бехобӣ кашидан, фарбеҳӣ аз ҳад зиёд. ино сабаб мешаванд ки тестостерони шумо доимо паст бошад. инчунин таҳти стресс ва фишор доимо қарор доштан сабаби баландшавии кортизоли хун мешавад. кортизол ки баланд шавад, тестостерон албатта ки паст мешавад. ва инчунин шумо агар ба спорт, ба варзиш агар машғул нашавед, шумо зиёдтар ба ин гуна бемориҳо гирифтор мешавед. барои ҳамин шумо бояд тарзи солими ҳаётро ба сар бибаред, яъне ба варзиш машғул шавед, вазн нагиред, аз стресс халосӣ ёбед ва инчунин гӯем ба камхобӣ яъне роҳ надиҳед. шумо бояд дуруст ва миқдори зарурӣ хоб кунед. ҳафтум чизе ки ба эректилная дисфунксия оварда мерасонад, ин баъзе бемориҳои на он қадар хуб ҳастанд. ин мисли бемории қанд, фишорбаландӣ, умуман бемориҳои системаи рагу хунгард ва инчунин норасоии гурда. ино бемориҳое ҳастанд ки оқибат ба он оварда мерасонад ки мардонагии шумо заиф мешавад, шумо ба эректилная дисфунксия гирифтор мешавед ва мутаассифона табобати ин гуна беморон бениҳоят мушкил аст ва дар баъзе ҳолатҳо ғайриимкон аст. барои ҳамин агар дар шумо ин бемориҳоро яъне диагноз гузоштагӣ бошанд, ин ташхисҳо дар шумо дида шавад, ҳатман бо духтури худ кор кунед ва нагузоред ки бемории шумо сабаби ҳамин мушкилиҳо шавад. яъне агар дар шумо қанд дида шавад, ҳатман қанди худро тавбат кунед ва доруҳое ки барои шумо менависанд доимо бошанд, доимо истеъмол кунед. агар барои фишорбаландӣ бошад, доимо истеъмол кунед, чунки чихеле ки гуфтам, фишори баланд ё ин ки қанди баланд, ино сабаби зарарбинии ҳамон эндотелия ва рагҳои хунгарди худи узви мардона мешаванд ва қариб ки гӯем барқарор кардани ино ғайриимкон мешавад. дӯстони азиз, ҳаштум чизе ки метавонад ба эректилная дисфунксия оварда расонад, ин норасоии витамини D ва цинк аст. аллакай исбот шудагӣ аст ки витамини D ва цинк барои ҳосилшавии тестостерон бениҳоят чизи муҳим аст. агар дар шумо ҳамин мушкилиҳои эректилная дисфунксия бошад, ҳатман як бор ҳамин витамини D ва цинкро низ санҷед. дар тамоми лабораторияҳо ин ташхисро мегиранд ва агар дар шумо ин чиз кам бошад, метавонед аз ин чизҳо истеъмол кунед, аз ин чизҳо истифода кунед. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. бори дигар ёдовар мешавам ки аллакай вебинари мо дар мавзӯи тестамомкунӣ шурӯъ шудагиаст. пагоҳ қисми асосии он шурӯъ мешавад, яъне 21 июл ва то 4 август давом мекунад. барои номнавис кардан ҳатман ба Идрис нависед, номнавис кунед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.